Asa ka explain, habar sa basa na. May panuturag yang gaya military source. Peter wag yang Far News Agency. Siya tigyan sa giyang gaya preliminary, amana niya na paganay assessment. Miya base, ilaman ka giina sirang ko na inbis sa satellite. Ay tigyan na busy sami sa giyang 70%, kaya pakasugatami na may tigyan sa satellite imagery. Why? Pamana miya mangitulad yung satellite, kailan sa satellite, away na rinibiwiran nun na almost 70% o di na 70% na miya makasugat, why na sorceran na satellite ka. Nga na satellite man to na kailan so kapila ka dumano siya. Tao, kay no grabe ka. Aya ad na mga satellite yan, initimbaksan sa langit, nagyang aya man yan na isaon, nagyang aya Iran. Ad na sarili ra na amanan niya nakanabasiran pagukit ko miya nga una satellite. Kasiran na sa sarili siran mambu sa satellite. Daabon pa ka distract. Datar mambu agyang kaya Russia ad mambu satellite iransan. China ad mambu kiransan. Amerika ad mambu kiransan. So aya bu Muslim country ro na anarkiano nagyang kaya Iran. So ginan. Siya tigyan sa giyang kaya pangaileron sa satellite. Why? Natanto ko mapya kaya pa makatana. Agyang kaya manan niya na drone, naguyamanan niya na mga missile. According to the source, operation demonstrate Iran's ability to overcome advanced defense system deploy around Pedro sa giyang uto Peterwa kanayamanan niya na mileiro kon kialosutan. Kialosutan agyang kaya Iran so mga air defense system agyang kaya manan niya na Amerika ada makaran datarag yung kayamanan yan. Nasiron si sagyang kaya plate. Ayamanan yan nga na isa ka barko bisiran. Why? Amya nga susugat. Datar mangbug yung kayamanan yan na military base saan sa Jordan. Amya ilay sa image. Ayamanan yan. Amya makatana subeto. Ayamanan na ayamanan yan na kaya penetrita niran. Kaya solda niran agyang air defense system agyang Amerika diran masalo. Sabab siya tigyan na emanan yan, American Defense System accurately struck most intended object. May tigyan sa giyang kaya satellite. Why? Nagyang tigyan na air defense system and accurately struck most of the intended object. May tigyan sa giyang satellite, so kadaklan ko emanan yan na pianimbak tano na successfully ang makatanaon. So therefore, tigiran, why? Napatunay ya sa giyang kaya air defense system Amerika na pagkalusutan na bomba missile drone agyang kaya manan niya na Iran. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mata na kikabapya ko niyo inbus na giyang kaya nagakansan kaya miya makalusot ta bomba. Mata na inuman na ri walang alang na dikasugot ako Amerika kasaba sa giyang aerondom. Man to na da pangalulusutan. With na kanap manubatan of steroid na kasalo Iranon. Why? Pitarop na tigin na giyang source. Giyang tigin na kaya pag-operasyon na giyang kaya Iran imanto. Iran's ability to overcome advanced defense system of the deployed American Ayaman na niya na sabab si ikon. Na miya pakiilaya giyang kaya Amerika, miya pakiilaya giyang kaya Iran. So ability, kapasangiran sa kapakalusotiran si iko mga deployed, katatago mga air defense system si iko mga military base Amerika, why? Na miya pakiilaya Iran. Apya nga lulusutan yan, sulangon, air defense system Amerika, na miya pakiilaya giyang Iran. So yaman na niya capability siran sa kakalusotiran sa giyang air defense system Amerika. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Takbir ka nawaki. Paman na di ka pa man to minitar suwat tido. Daman. Nakatarga mi. Dama ka sa upa Amerika. Ayak clear si. Oy. Nagyang Amerika na datarok keli de babak. Dasiran makasa upa. Datar siran o keli de babak ada. Manisa na mata tengang. Sa instedo kagiya siyempre tomini baka Iran na pak. So gating baka Iran na. Katoro na Amerika. Tomini baka Amerika sa North, south to north.
Ay man niya nagusaw paging Iran na Allahu Akbar. Paman na unexpected na suunag yung Iran. Kuyaw, kata. Yung mga air defense mismo, yung ayaman niya na military na kata, piyaka pagumba sa Iran. Si San sa Jordan. Ali Al-Salim, Air Base in Kuwait, and the headquarter of the US Fleet Bahrain. Kata. Giti na mga air defense system. San sa giyang ka na Ali Al-Salim Air Base si sa giyang ka Kuwait. Nayaman na niyan na miyailay, akya pa makasuldun o bomba o missile agyang Iran. Agugyan nga na headquarter san sa yaman na niya na Bahrain, ayaman na niya na ginan so Fleet na may lero na kaya pa nga susugat yan. Ayaman na niya na sagyang ko to akuan, sagyang ko to ki-attack pa ganay Amerika. Nayaman na niya na ad na mga US F-35. Giso kuha na, dataraki o panik ya, ang mga gumigiros ka niya na. Di ka mas maga na di supangan lawa. Naman na niya na dama makataros. Da si mapanutulog ba miyahulog. Ugid na miya kapeto. Uway. Ay miya nga ulugiran si. Nagyang ang mga drone. Ay man na niya na MQ-9. Uway. Nagyang si Abbas Aragasi. Ako na latest. Ay man na niya na mga katero Iran. Katero yan. Na sagyang kayakuan. Ay man na niya na latest confrontation to enforce that what Iranian official increasingly describe as new deterrence question. Ay man na niya na Peter Wegi ni Abbas Aragatsi, giyang atigi na bagu, confrontation. Kaya di ka, ay man na niya na di ka tidawa. Why? Giyang atigi ni man na niya na bagu description na giyang kaya man na niya na Iran sa kapendipin sa Iran. Sisi man na niya na giyang kaya ay man na niya na gapa Iran. Iranian armed forces will not leave any attack or threat unanswered. Aragasi wrote on X. Pitero yakin ni Aragasi sa social media. Yang gaya tigi na Iran armed forces not leave any attack. Tigi na Iran military. Na tigi na pagatrasan nami. Da tilikuda na may ayamanan niya na katidawa sa iko mga ayamanan niya na redway. Why? Peminasa si saging Iran. Addressing, excuse me, addressing Washington directly, he added, leave our region if you want to save. Perca Peter Yaki Aragasi, saging ayamanan niya na warning yan. Peter yan sa saging military, mana niya na American military. Away kami ni watigyan. O kabaya iyo nas kano na masisipte kano na away niyo agyang kayamanan niyan na region. O di nagyang Middle East. Addressing Washington directly, he added leave our koto. Aragasi said the United States had chosen to test Iran resolve despite previous setback and warned that foreign military forces operation near Iran should not assume they can act without consequences. Namata. Ay man na niya napadya Peter Wayag yung gaya si Aragasi. Why? Yung atingin na Amerikano na pito mo Iran. Ay man na niya na katapangan Iran so bagr ag yung gaya Iran. Why? Akatatanam niya nga ilenyo. Why? That foreign military forces operating near should not assume they nayaman na niyan na bapian to na tigyan confrontation udi nakatidawa between America ug yang Iran. Nagyang tigyan na Iran na dinyo pemikira ibada ayaman na niyan na konsekuensi sa kedenrekano. Should not assume they can act without consequences. Ayaman na niyan na wad na tigin nakatidawa. Why? Na di niyo pemikira o bada ayaman na niyan na mapunggulaw lang niyo awida akala. Why? Auto suka kasiri akatitu niya. Foreign Minister spokesperson Ismail Vagi echoed the message saying the event of the previous night proved that Iranian forces would not hesitate
to defend the country whenever necessary. Mata naki. Pamana di mangarara mga tao ya. Pa di merarar ka, mga karar ka kateruran na. Shout out sa 300 live viewers. Foreign Minister spokesperson Asia Kenya Ismail Bagi. Echo the message niya may pamana piyaki gdemian. Agi ang kaya mana niya na ongaya. Agi ang kaya miya ulola kay ko gagawi. Apitero yan. That Iranian forces would not apitero yan agi ang kaya mana niyan na Iranian forces na did na tigyan pendua-dua. Di pendua-dua. Kaya mana niyan na kan dipinsan niyan. Gulalan kan dipinsan niyan si ko ingedian gulalan sakat tidawa. Peter yan na would not Iranian forces would not hesitate to defend the country whenever necessary. Kanaba tigyan pendua-dua. Agi ang kaya mana niyan na military forces agi ang kaya Iran si kaya mana niyan. Na kan dipinsan niyan si ko darpayan sa din sauras whenever necessary. Mata. Kagigianan na miyatakawa. Kaya man niyan na gagawinan ko salasa. Miya isiwa ng ito akuan. Kenapa gagawi yaki? Kadun-dun-dun. Kaki asa opetaran pernah kapipita. Kegebi. Kegebi ko salasa. Kegebi na sukya gagawin niya nagiutos. Tumini bagagi ang Iran. Ito kagabi. Masya Allah. Matano. Beyond the battlefield, claim Iranian leaders framed the operation as evidence of a border strategic shift in the regional deterrence. Yang atigin na bagu plano. Agi ang mana niya na Iran, udi na equation. Leadership agi ang kaya Iran. Ayaman na niya na mita tadi. Paman nami bebetad siya. Agi tigin niya mana niyan. Evidence of broader strategic safe in region deterrence. Ayaman na niyan na ay pagmin niyan si na paman na may establish langon agi ang ayaman na niyan na mga tantara paman na intak, gitu. Intak kaya mana niyan, nagiang kaya Iran, si kuya mana niyan na kandipin sa Iran si sagyang teritoryo Iran. Ay mana niyan na, giyang kaya ko na mana niyan na darpa Iran, na kabnar Iran, kadipin sa Iran, si kuya mana niyan na teritoryo Iran, nag-iatigin. The facility and bases used to launch attack against Iran. Pakain ng kami ay atigyan. Peter wag yang ako tunay ni Foreign Minister. Pakain ng kaniran sa mana niya na mga country. Adi niyo pagkiusaran so teritoryo niyo derpayo si kuya mana niya na di ikapangatak. Kapangataka sa giyang Iran. Kauto. While warning regional government against allowing their territory to be used for the future aggression. Pakain ka agyang foreign minister. Sisagyang kaya mga Arab. Di niyo pagkiusaran so teritoryo niyo si kuya while warning regional government against allowing their territory to use by future aggression. Apakah ini kan namanya? Diniu pakiusaran soder pa iyo. Abo balu ini wayamanan yan na pagyugan pagusar nanan o mga military asala kawa kapupunan yan na ipagatakar kami. So ya pagmin niya si nakataya piyangata kami siran na pakiraks kano. Kagi ayaman niyo siran. Nakagi you are allowing them to use your territory to target Iran. Naginanip ko sa, that is the consequences.